Assalamu alaikum, qadrman görüşçüler. 8 mart 2020 yıl Uçkun mal bazarındayız. Koy canlıklarga da жетip keldik. Koy canlıklardan görөбүz. Koy canlıklardan qanday болуп турат? Козулуулар азыр көп чыгып жатат. Сиздерге четинен бааларынан билип беребиз. Мына жерде эрте менен баа болуп атат го. Koylarda bağladat. Kancadan sıradat azır жақсылап көрөбүз. Bir, iki, üç. 3'e yeni ol ekan. Kozlu koylar. 45 ming kemi var dedi. Aynı satuvchi. Aluvchilar hozir 32 ming beryapti. 3 yeni koy. 3 qo'zisi menen. Qo'zilar da cho'ng'ayib qolibdi. 500 600 birveladan bo'ldi. 600 birveladan bo'ldi. Optom satam deb bolboyda satuvchi. Ошентип сатуучу албай койду азыр башкасы баа кылып атышат эми. Сатуучу жигит дагы алган экен буларды. 36 миңге алганмын деп айтып жатат. Азыр эми базарга алып кирип кетип атат. Эрте менен мына жерде азыр койлорду баа кылып атат экен. 7 миң деген экен, 5600ден сурап атат экен азыр. Ertemen жақсы қызыл содалар болады. Ношу көк қозыны бағыладат. 6800-ге бағыладат, бербей жатат. Жанда қаранда бағыладат. Жанда қазір қаншаға беродат, қанша боладат, сұрап көрөбүз. 9300 болду деп чоң солук койду алып чыгып баратат. Боз экен. Дагы эле баалар болуп турат. Азыр 7800ге сурады, бербей жатат. Ага эмес мына балага. Аксакал бербей атат. Алуучулардын шайын кетирди. Базарга кирип сатам дейт. Аксакалга ден соолук берсин. Жакшы бакубат аксакал экен. Мына ушинтип абал сатыптыр. 8 миңге бердим дейт. Алуучуга да сатуучуга да берекесин берсин. 8 болду. Тартып атасың. Ооба да. Койларды көрсөтүп коелу. 12 миңден саттыңарбы? 100 сомдон кем болду 3 коймо 12 миңден. 12 миң, 100 сом кем 12 миңден. 11900дөн болду. 11900дөн эне балдар экен. 2 тиштер жана. 2 тиш койлор экен, бирок жакшы. Койлор чоң-чоң экен, а? Мактап алган окшойт. Алдыңызбы? Жок. Сатылбады. Канчага бербедиңер? Канчага чыкты? 4,5 миңге чыккан экен, бербептирлер. Азыр кетип атабыз дейт, боз экен. Мында козулар чыгып калыптыр го. Козуларды көрөйүчү. Эркек бургачы экен булар. Эркек козулар экен. 5 миң, 6 миңден айтылыш баалар болот экен. Оптомго дейт. 5-6 айлык болуп калган козулар экен. Мына ушул козу кочкор экен. Багылып атышат окшойт. Канча дедиңиз? Канча деп атасыз? 9 миңге. 9 миңге багылып атат экен азыр. Алуучу 10 миң берип ала бергиле деп. Ушундай балар болуп атат азыр. Мына козу кочкорлор алынган окшойт булар. Алындыбы булар? Канчадан деп атасыздар? Кайсыларды? Мына козуларды. 7,5 миң.
сатылат екен бұларды 7,5 мыңнан кем бар деп тұрышат екен. Жақшына қылып тезіп байлап қойып тұрға. Салам алейкум. Сізден бұлар? Қанша тіштен қаншаға чейін келер? Қозылар ба? Mnogo çeyin satıldı mı? Ha, mnogo çeyin mi? Bu jagı satıldı. Kançadan gitti? 11.800'den getiptir qozular ekan. Buların qancha tadasiz? Bular çoğraqtar oqshaydi. Bular çoğraqtar. Bularni qancha dedingiz? 14'ten de oldu. Qancha? 14'ten. 14 mingdan deyapti ekan bularni. Mana shunday tezib, baylab qo'yib, yaxshina qilib sotib atishadi. Bunda chekede daha tezib baylab qo'yishib turgan bularni olingan o'xshaydi. Alındı mı bular? Qanchadan bo'ldi? 27 oldu. 27. Bular için baharını algan o'xshaysizlar o'zingizlardan mı? Kalgandan seydasın bilmeymi? Bilib aldınız ha? Noşulay o çekedegi 27 ming bo'libdir. Qancha tish bo'lib qolgan bular? Bular 4 iş bolish kerak mi? 4 tish. Bag'asi mı bularda? Ha, o'sha bag'at. Bag'at ekan og'asi. Жақсы чоң-чоң qo'chqorlarni negadir ko'rmaydi tam. Ko'pincha oz qo'chqorlar chiqib turdi bugunga. Mana shu chekedagilarda so'rab ko'raychi, kunlarim qirqib tur bularga. Qo'zlar o'xshaydi bular. Qanchada otasi? Bularni 13 dan deyapman, buni 10 deyapman. 13 ming, 10 ming deb aytilishmalar bo'ladi ekan. Va bo'ldi bo'ldakmi? Qanchadan chiqdi? Qancha berib edingiz? 34 mi? 34 ming bo'lib tur, uchini bermabdir. Bu qo'zlar olingan o'xshaydi, qo'chqorlar bu. Qo'chqor bular? Urg'achi oldingizmi? Qanchadan bo'ldi? 98dan. 9800'dan bo'lib tur. Bo'z bu qisir ekan. Qisir ekan. So'yishga olishib tur bularda. Yaxshi yetteri yaxshi ekan, ha? Alın. Qanchadan bo'ldi? İsterse 17 oldu. İsterse 17 yarım oldu. Eko 17 bo'libdir. Eko 17 yarım bo'libdir. 34 yarım bo'ldi deydi. Qo'zg'ochqorlar baqqanga olishadi. 3 qizil, 2 qarani. 46.700 qilibdir. Bermaydi atgan. 9340 dan bo'layotgan deb shunday hisoblab ta qo'yishdir. 7200 bo'libdir. Bular qancha oldi? Qanchada otasi? Ekoni 50 ming deb olib kirib kelayotgan. Sotiladi deydi. Aldingizmi? Qancha oldi? Ya. 12.700 bo'libdir. Yine ola 13.600 bo'libdir. Urg'achi ekan, erkak ekan qo'zisi. Urg'achi ekan. Qo'zlarni olgan o'xshaydi. Aldingizmi qo'zlarni? 11.200 bo'ldi deb olib paradat qo'zg'ochqor ekan. Qo'zg'ochqorda 7 ming deb otam deb shu 5-6 oylik qolib qolgan. Va bo'ldi. Bo'ladi. Qanchaga berib edingiz? Biri pas so'raydi, biri o'da so'raydi. Qanchaga chiqdi eng öydesi? Hattolar 6,5 ga chiqdi. 6,5 ga chiqdi. Berib edingiz. 6,5 mingga beribdir. No, shu chekega hozir o'tib qoldik. Bu yerda qo'zlarning bor ekan. Qo'zlardan ko'raylik. Qancha otasiz bularni? Erkak urg'achi. Eko erkak urg'achi ekan. Boshi 4 mingdan deyapti ekan.
Bunda çoğurak sarını 4000'ge alıp keteriniz dep aytıp жатат, urgaç eкен. Mына кичинекейлерин кошсо 3,5 миңден берем деп турат. Канча айлык козулар ушулар? Канча айлыктар? 3-4 айлыктар экен. Yenilerini aldık aka. Cemil'de pazar satalım şunlar. Bulardan сурап көрөйүнчү булар. Мына козулар эркек бургачы? Erkek. Канча деп атасыз? Эркек козулар экен 5000ден деп атат экен буларды. Мына кызылды 3000 деп атат экен, куйругун кармап аткан. Сиз канча дедиңиз? 4,5 миңден. Эркек бургачы? Эки тең эркекти 4,5 миңден деп атат ушуларды. Майда жаш козулар мына ушул жерде да бар экен. Сизденби булар? Ha bizden. Канча айлык козулар? 2 aylık, 2,5 aylık şuna kozlarda. 1,5 aylık. 2,5 айлык, 1,5 айлыктар да бар экен арасында. Эркек ургачы? Urgaçlar jalan. Бар ургачы. Канчадан деп атасыз бааларын? Çoğunları satılışı 4.000'den. Ortaraklar 3,5'dan, en kiçinekeleri şu 2,5-3'ten. Номериңизди айтып коюңуз, козулар көп экен сизде. Bizde telefon işletmeyiz de. Телефон Ha, иштетесиз. телефон Өзүңүз иштетпейт. кайсы жерде? Кайсы жерде? 30 ha. WhatsApp'dan. Көп түккөндай кичине тартқан. Бүгүн кой көп экен, арзан болот. Ол болса ушуларды азыр 4.000'den de patratып алып аткан, барды сатып атканбыз. Мен азыр ушундай болуп калды biraz. Бирок мал кымбат да негизи, мал кымбат. Ооба, быйыл былтыркыга караганда кымбат быйыл. Мына койлорду алдык, бакканга жемир бизде. Буларды алдыңызбы? Ошо жемир киргизген алдык буларды. Ургачы эркекпи? Ургачы. Ургачы экен. Эне бала алдык, ушу балдарын сатып атабыз. Şu энелери 4,5 миңден айланып атат. 4,5 Жемир миң. киргизгенге, Жакшы. балдар сатканбыз. Şu 8 baş aldık. Багып буларды кийин сатасыздар аны. 2 ay 3 ay bağlanан keyin жемдеп сатабыз. Жакшы, берекесин берсин, жакшы сатып алыңыз. Mayli. Мына козулардан да сурап көрөйүнчү. Козулар канча айлык козулар? Bunlar 4 ay, 5 ay. Эркек бургачы? Mına da erkek. Ana 3'ü. Ургачы, бири кызылы эркек экен, калганы ургачы. Канча деп атасыз? 4,5 4,5 миңден. Сатылыш баалары кандай болот? Burası onun sırasına aldı. 4,5 de koydum. Келишим бар, дең? Жакшы. Баа болтабы? Канчадан бербедиңиз? Канчага чыкты? 4.300'den beri verdim. 4300ден бербедиңиз. 4.400'den olsa uşa 4'ten teң berem dedim. Жакшы. Ушундай баалар болуптур азыр. Агазын сата турган ойуна бир аз жетпей калыптыр. Мына козулар да сурап көрөйүнчү. Эркек бургачыбы булар? Erkek urgaç. Канчада атасыз? 4'ten tam var. 4 миңден кем арда турат экен. Буларды бири эки эркек, эки ургач экен. Буларды канчада атасыз? Канчадан да атасыз? Мына кичинекейлери 3,5 миңден экен. Мына чоңурактар окшойт а булар. Буларды канча дедиңиз? Буларды 4 миңден деп атат экен, бир аз чоңурактар экен. Эркек бургачыбы? Аралаш. Мына экөөнү азыр сурап атат, эжекебиз 3,5 миңден берип жатат. Экөөнү алат экен. Мына ушул экөөнү азыр 3,5 миңден 7 миңге алды. Салам алейкум. Кандайсың? Козулар кандай болуп атат? Bunlar 4,5'den. 4,5 миңден. Эркек ургачы? Erkek urgaç aralaş. Эркек ургачы аралаш экен. Tamı var ama. Баалар болот а, канчадан берип Orta атасыз? 36 sıra 37 38 olsa veririz. 3600'den сурап атат экен. Бир аз кошсо беребиз деп турат буларды. Канча айлык козулар? Bunlar 3 aylık kozlar. 3 айлык болгон козулар экен. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен Учкун базарындагы койлордун бааларынан бир аз болсо да таанышып чыктык. Биз менен ар дайым чоң болуңуздар, видео жакса лайктан басыңыздар. Ой пикирлериңиздерди сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Кийинки чыгарылыштарга жолугушканча аман туруңуздар дейбиз.